Саламатсыздарбы, кымбаттуу катталуучулар, көрүүчүлөр, кутман күн барыңарга. Кармаган орозоңор кабыл болсун. Бүгүн 27 апрель 2021 жыл Ош шаарындамын. Бүгүн Ош шаарынан жай айына ылайыктуу көйдөк туникаларды тартып көргөзөм. Анда аягына чейин мен менен болуңуздар. Видеону акырына чейин көрүңүздөр. Кайсылар? Сорочкаларыбыз. Мынау 1600 сом. Ana mınalar 1,5 tanesi. Mına 1,5 som. Mına 1300 som. Жак көйнөктөр дагы барбы? Көйнөктөр uzun. Mına jakta var, ошо мына катарда ошо uzun көйнөк. Сиздикиби? О, биз көрөбүз. Жүрүңүз. Булар да балаларын айтып кетсеңиз, размерлерин 1,5 сом. Kaltan 50 geçen bulur. Bunlar da şimdi 1,5 somdan. Güzel geçen şunda. Anaklar 1,300 somdan. Bunlar 1300 ba? Bunlar da 1,5 somdan. Kaçlar? 1,5 somdan. 1,400 somdan. Razmerleri daha var mı? Var. Kançadan kança çeyin bulur? 40'tan 42'den 50 geçen bulur. 44'ten 50'ye geçen bulur. Bunlar da 50'ye geçen bulur. 54 geçen bulur. Bu göynöktörüңүз kança? Горох. 1,300 somdan. Kançadan ev? Bularça. Bular kayaktık. Türkiye, Taşkent, Aralaş. Türkiye, Taşkent, Aralaş deydi. 1300. Keyingisi 1200 спортивный. Tepedeki rasvet var. Bu diyor. Bu yan 1300. Razmerleri var. Keyingisi misrafkala bu ne bir kıl rasvetkası var. 1100. Bunumuz ya 3 yıl rasvetkası. 1200. 1200. Yaşıl kança oldu? Bula türekisi 2 yıl rasvetkası. Bir yarı. Kanday rasvetkası? Tepedekisi. 1,5 ming. Bular çatılası oy. Bular 1 so'm kam. 2 yıl rasvetkası. Bular şulardan tıkanı kanday? Qanday? Köpelek tıkanı. Materialı. Materiallar har yer bo'libdi bularchi. Har yer? Alar 1 so'mda. Bulardan mingda? Şifon kança bo'ldi? 1400 qilib beradi. Şular hijab modeller da kança? 2300. В основном 1300'den ekan da bu yerda. Bitta mashq qoldi. 1,5 ming. Hijab göynöktөр barбы? Hijab göynök tartıp beriңиz деп суранышкан эле менен. Булар hijab göynöktөрбү? Шулар канча? Bu 1,5 ming. Черный именно. Tepedeki yan. 1,5 ming. Razmerleri kандай болот? Hijab göynögü? Aha, şu yan hijab. Uzun, ha? Kança şular? 1400. Kelvin Klein deyip. 1400. Bular kança? Bu 3 tane bilen bir yan. Amına uzunlar iştahını menen de. Balam, krasный, черный, şular 1,5 ming. 3 tane bilen. Bu розовый mana göynöktör kança? Göynöktör. 1400. 1400 ekan. Şular kança? 2000, 1800, 1,5 ming. 1,5, 1800, 2000 deydi. Material son turadi bular. Yaxshi, kirbet. Kirbeybi? Ova, kirbet bular. Tursiyaniki. Modeli ham посадкаларды son. Турецкий штапель ekan da. Tursiya bular, chisi Tursiya. Aybay son. Renta var. Chiroyli chiqqan. Razmeri? Moda bo'lib o'tadi. Razmerlari 38 dan 44 gacha. Bizning razmerga 52 gacha tushaveradi. 46 dan 44, 46 dan tushaveradi. Bası? Bası 1600. Qanday rasvetka var? 4 rasvetkasi bor.
Fistashka, черный, розовый. Ana. Bak şular. Mana shifonlardağı var. Qaysi? Mana shifon. Son model shular. Yaxshi. 1700 so'm. Turkiya bo'ldi. Pasatkalar soni chiqqan. Razmerlari qanday? Razmerlari buniki ham o'shanda 38 dan 44 gacha. Qancha rasvetkasi bor? 4 rasvetkasi bor. Черный, хоккей. Svetlar var. Bu gönüktür qancha bo'ladi? Biz 1200 dan dvoykalar. Bishkek bu farshi. Qolganlari? Var Jazline deb Toshkentga Tutsiyasida var buni. Bular 1700 so'mdan. Pasatkalari soni chiqqan. Mana Turkiyaniki 3800 dan. 800. Ava, aybay soni turadi. Jarashmi yaxshi. Shunisi gönüktür bor-da? Ava, jinsi bor. Qancha? Turkiya 1600. 600. Var 1,5 ming bular. Singapur materiali. Singapur bor. Var 4 rasvetkasi bor. Razmeri? Razmerlari 52 gacha. 52 gacha. Ava 46. 4 razmer. Na, buldağı Singapur modeli sonu turadi. Pasatkalar sonu. Qancha kun? 1200 al. Tonikalar? Na bar, Indiya, Batis bular. Bas. Ha, va kirbet bular, yaxshi katsiyasi. Bası? Olsa 850 dan. Yaşığı var ekan-da. Ha, u Bishkekniki. Shtablar. Rasvetkasi bor. Bu gönüktür o zaman. Va, u var ko'ylak. Ular 1300 dan. Bular Turkiya tonikalar. Yaxshi shtablar. Tonika? Va, Qancha? soni jarashma 1200 dan. 1200. Qara svetlar bor-da. Черныйsi bor, bejisi bor. Rasvetkalar turdulari bor. Biroq bizda shunisi. Bir şey ko'p ketadi. Mana Singapur tonika ishtani meni. Yaxshi. Qancha bu? Bular nesama? A, shtani qanday? Черный или красный? Yo'q, krasniy bo'ladi o'zini sveti. Razmerlar qanday? Yaxshi. Razmerlari 52 gacha, 46 dan. Nalar bor Turkiyaniki? Qancha bu? Nesom bo'lmasa. Unalar A, 1200. jinsi gönük bu. Ova. Modeli sonu razmerlari bor. Qisqa gönük bu. Ova tonikalar. Tonika? Oldi ochiladi. Qizlarga da. Tonikalar qancha? 1200, 1300 har xil. Mana tosh nimalarga qarab. Taşı bor, taşı yo'q. Ova, tosh bor. Yaşıl gönüktür. Gönük bu var ki tonika. Ular 550 dan tonikalar. Ko'nik. Plati mana. A, platya Ova, xalat bu. plat. Son model. Xalatlar var mı sizlerde? Xalatlar bor uni. Sizniki da buldagı. Qancha bular? Ular 850 dan Lilyaniki. Lilya degan Ova, film. Lilya. Navi. Shimi menen bu? Shama meni 850 bu. Bu Qirg'iziston ili Toshkent? Yo'q, Toshkent pulda. Просто materialda ayirmasi bor. Bular qancha ekan? 850 dan. Nalar bor 800 dan. Nalar bor 850 dan. Yaxshi puldağı. Nalar bor 750 qo'ydik. Mana jasur xalatlar 550 dan. Son modellar. 550 dan. Bamuklar 750 dan. Modellar. O'sha poloska shimi menen bu? Ova shimi meni. Ko'rsangiz. Shimi menen, qancha bu? Shimi meni 550. Son modellar. Shtapl ko'niklar bor ana. Qanchadan bor? Ularimiz 600 dan. Boshqa fasonlar bormi? Fasonlari pishgan, cho'ng ayollarga. Aybaysan. Nalar bor. Balarini olib ketsangiz. Nalar 600 dan. Nalar 850 dan.
Bular İşte burada. Uyga kiygen çoğun ayollar. bu jana köynekleri. Bular qanday? Ma Indiya, Batыс. İşten meni. Qancha? La bilmem. İştani qanday ko'rsatsangiz? 2700. İşten meni. Qanday ko'p sveti var? Çok rasvetkaları var. Razmerleri qanday Korku bular? rasvetkası var. 52 geçeyin. Razmetleri. Bular qancha? Uyga kiygen kızlarga yaxshi ko'ylak. Shuni meni. Bular 850'dan. Pul Bishkekniki, nasi Toshkentniki. Fasatkalari so'mil turadi. Yaxshi. Shuni menimi? Shuni meni bor. Materiallari yaxshi. Futbolkalar yo'q. Yo'q, futbolka yo'q. Ne var? Rumaysa, Türkçenlik burada var. Son model. Razmerleri var. Elektrik geçiyor. Buldaq shuni menimi? Yok, biz işten bu. Biz işten bu. Rumaysaniki. Rumaysa? O var, Rumaysa firmaniki. Türkçe'de ince. Qancha? Qancha? 200'dan. Buna qaki svetini ko'rsatgich. Байланыш телефон 0478 16 0782. Мына ушундай бүгүнкү Оштогу көйнөктөрдүн баалары бүгүнкү күнгө. Баалар стабильный эле болуп турабы, же түшүп чыгып атабы? Hazır kichine ana bo'lyapti. Долларга байланыштуу да. Ошо каналга O'tgan yilga qaraganda qimmat. кымбат, быйыл билем кымбат. Kandar ayba qimmat chiqib o'tadi. Билем долларга карап кымбаттап кетти кийимдер. Ошо туугандар ушул видеону аягына чейин көрүп, лайк басып, каналга катталып кетиңиз. Реклама жана заказдарды кабыл алабыз. Рекламага буюмуңуз болсо, жарнамалап беребиз арзан баада. Каналга катталыңыз.